Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Haki jekon haki jile akai boper haka lempung jong ka Meghalaya Games 2020 kabalalong haka arpotrek monta banai rempang haka jile akai basketball kiken hon ki balayo ra yakana amlado habaro ki jekon kata jong kiken thai bar kishen rang larjob da kiken hon jong ka West Castles District na kiken thai ka kan hon jong ka West Castles District kalapan remno yakakan hon jong ka East Castles da South Punyo la South Po basket kat ba na kishen rang pan kani ke kanhon na West Castles District kala perliam no ke kanhon na West Giant Hills District da San Ponyo la San Po Ar basket bat hakani ke lempong ki arngot kinong ilakai kentai ba senrang ki balayo e kanam most valuable players ki kentop yaka Yarisha Walang bat Athelbert Sherkon ki bana West Castles District haba phasha ke Ïakob Jngi ke bala pelong Hakrinaland swimming pool Shillong kani ke Ïakob ro kala poi se kabakot no hakani ke sngi hakaba ka Alyzza Lyngdoh kala khampau hakani ke Ïakob hadien ba kala yokhor hadu southly ki Takma Ksiar hadien ba kala job ya ke Ïakob haka backstroke butterfly freestyle bat ka breaststroke hak Ïakob je kishan rangpan usanje jamatia ula job haka Ïakob backstroke umanu de Burma haka butterfly ulilak jamatia haka freestyle bat Sagar Sharma haka breaststroke. Haba pai pat cek Ïakob lekai table tennis kabala pelong haka jakai lekai jong ka Shillong club haka ni kanong ba Shillong haka Ïakon para marway na kishen rang layok ra ikanam lado do panka chetri ubala penrem no yau nitesh rai haka Ïakon mar arngot pan la job do panka chetri bat ugidian di shira hadien baki le peliam no ya ustar dinas Carson Teo bat upanka kapur hakani ke lempong ke balalong haka arpotrek mutabnai rempang arjat arpo ka Meghalaya Athletics Association kala penbenaru iki kerteng jong ke bayo ya kenam best athlete haka ba na kishen rang haka under 17 layo da udon box shabong kat ba na kiken thaipat layo da ka Angelina J Jackson haka above 17 pat ya kenam best athlete layo da Michael Ramsey bat ka glorify kurba Let's give them a big hand. Let's begin with it. I think both. Mr. Ajay Gupta. Please give them a big hand. Let's make it loud. Community infrastructure Jngi hangni ngilang don kam bon ba kijin ba kena magba ni hagani ka state kijin menta ngilang don kam kisan meta kini don kam ya kata standard pool ke belum san On behalf of the Meghalaya Swimming Association, we would like to express our sincere gratitude, our thanks and appreciation to all the teams, all the managers and coaches and participants who have participated in this swimming competition ya compete of the Meghalaya Games national level ini kena international level
Irang dan kam susu what's like coach irang. Nagalian jong ka Meghalaya Swimming Association ni berpau ya dari Jngi pada Ïakob dia yang baru Meghalaya wan Simentan akan ika swimming competition jong ka Meghalaya Games kata hingi susu organize semeni Meghalaya Association. Coach irang napa Tripura, irang napa Assam, irang napa Manipur, mana sudah irang di Ïakob dia baru Meghalaya wan Simentan akan ika competition ika Jngi Simentan nanti kita menang di competition di bawah prinsip yang baru. Irang kampun. Main higa gimentoy kiniki swimmers. Main higa deki gimentoy swimmers betinyo punya compete ni number ba irang kami ki competition ki ba man ka po. Makanya jo kami kena swimming share organize ni kiniki competition ASEAN Islam. We ga sub junior ba junior but we ga open swimming competition. Kita hi kani kat banginang organize dalam organize competition irang iya ke improvement. Ki kena ru ki kalau encourage ki kena ru sultanat hi la ki practice yang swimming boleh bakadon ka competition. Tinggi i bak improve ha kan ka standard. Ki kumpulong mentar ni i bak standard ni ka nangki. Man usnem man ba ni pulang competition ni ki standard ki break yang ni ka record ka brim mentah. Ki bayon simta hang ni apa ni competition mentah ki wan ni ki district Iwan apa Garhils iwan Subalpara North Garhils iwan apa Southwest Khasi apa Giant Hills iwan apa East Khasi idan apa ni apa Shillong idan dikunta iwan hina kaleng-kaleng kibaya simta ni dia lagi bayo bone medal dengan keempat lah iban ya kai bhata mga shi iban ya katu don ki kena gede di bayo gold medal ki bayo mai sang ki gold medal ki yo kita lagi ibala improve hamda lagi promising semua dengan ini Shillong di bat kaweru nakalang jeng sendang parti mentang idang dan ni daya habanya compete lang kini buan napo kini spai buan napo asam management te di nakalang jeng ki te ki la kha ki la bit ba ini bun ya ki gold medal hi apa ini tagi ki yo ki kende ni ki jong iru minta ki la lan habanya compete kini napo shala Kenapa makruat itu? Kenapa Southwest Khasi ini kita ya ke dan ke competition ini kita improve lagi. State Olympic Association in collaboration lang bahkan dengan Directorate of Sports kita organize ke Meghalaya Games. Ini kermen bahkan ke Meghalaya Games kalau man usnem kita lang organize. Nang ban penslur ye kena sama ke Jngi ban simenta for sports. Bat kawiru Maskwa ban sukentu hiru ya ga MSUA Meghalaya State Olympic Association tingkat baka Directorate of Sports umar bangi hani apa swimming kani ka sin ka baningkong ka bangi experience ka bangi bu ya kani ka competition mentah bunai talang dia bunai talang mentah tinggal pe kani ka water temperature kalau ka Ksiar ba dia ka ba kani kini nong Jngi bani Jngi umar ba ka ka Ksiar ba dia ba pinyo ya kata ka timing is kaba day banyo ru kinumyo ibat kawiru iba menin ke sengi beningkong i pelong hani ting iba bun bagi kena ki dio kini ki muscle scrum bat kena dei ba kena senjang ki bun bah bang ya compare bat ka ke bangi pelong ha kor liur ko ga kam sai ki hol ka kram ki se yo mo man ki player sik baju ka ki don ni ki muscle scrum tin dei mentap potlang pat ka experience ke Jngi iba ki bun bah menin boyo ikni muscle scrum ba nil ya yang panik niat ti na takadang ba ko aban kentu ya ka MSUA lo ka Director of Sports dai ko ni pelong ya ka Meghalaya Games mungkin ada ki ko ba swimming kan no sibenta jong Meghalaya Games kin ra kanya ki benai ke ba khamsat si ki mai itu ni muta ba nyo ya ko bukan khamsat niat ki Jngi inyo tak timing sebenarnya kan like na kita ki muscle scrum ma teman-teman tak lagi pejak jong ko umru pelong ya ka main ke jong ki ba tang bandung hu la shop entah tu